losi jo. Kok lagi kayak Eh, ako kaya kaya tapo minta kalau sinabasan da ready lo. Ban na naman. Hindi ka tambah. Tak. Yung nayaw tak laman. Sisipan.
serap dulu pasti. Mamale kita nendo un pato. Merani. Apa ya? Merani. Iya. Pak, yari pakai itu orang kan di pararawan no. Tidak pararang atolan. Pararang anton.
Kabar ako plastic. Woi, aku ya kita emang mikir rumah. Ini riba aja tuh ikan din na. Mbe. Iya. Oh, bisa ini saya kok. Tak ada payah saya teh kompio. Ada pa. Akan tidong na. Oh iya. Nenek nata. Iya niya. Dito kan dari tiro. Nasa gitu. Iya. Mata ini rusak dan semua. Nalong. Lancar order. Oi. Nah,
Kalau dulu gitu. Iya. Buat meninggalkan lah. Wah, kita hari. Pakai kakak. Jatuh kamu selamat tinggoro, utami teparang aku malah taparan aku berkata, tatanggoro mereka itu kedo. Saya mengilang pesara, tak ama kita anak kita. Dapat dia mau bangari. Ada itu yang memberi penang gak itu tahu. Tanah kita berisara sama kaleta. Nama temo pasanan namo tepareng ambek na to di patugas. Jadi mate mo yung eko pasarami kamu tepareng ambek na to di ben pasanan tengko lante tondok tu pasarai. Kita mintu rara buku tanda kanan tanda kiri maka lima na rara buku tu mangkaki sabu rara sang rara naki gente maya maya pagantianan na tulang pasaka batang di kalena langgaraga sang kederan kumombong sang tiang karan kota be lako kalema labi tata garaga mo sang kederan jomai babangan dapat na dibolong tatutun tamote lantang karan buang boyo undi sungu tamote garuga pulembang tulatare si pakatana torro si tamo malik ijomai tosi kambi sorongan sepu taduan tole jomai indo tato balu anak kenadarian bong sunak yanakan ninde tota tongkonnya lolekona angga sile to barana laumbay ng kaboro itemay sorongan sepu ada na nene la usor mo pindan itemay sangka torolota bayanan sapa sangka torolota tanda tasina to kumula tanay si pakatana torro uladui sang apelang barang bolu uladui sang roto santole na jomay turun pak pelian to matongki to parenge mangkamukan mak pelenina siala kolona pak ketua panitia nah yang moto kilangan nusa burara sangarara ta pak kota be apa dah? Sudah
kopi. Minum kopi gue. Usaha urarai sangarara tatu lata merombongan depi mani itang kisah bu teruntuk guna sang seterusan nane ori mangape sang seterusan kiri sang seterusan na nenek masolah dan batu sang seterusan na agi padiki sang tanete sang seterusan na kinda jomi sangata sang tanete sang seterusan na kinda jomi sangata sang seterusan na Bapak Nunsi Lon Samarinda, sang seterusan na Mama Kenny Samarinda, sang seterusan na Mama Putri Sangatta, sang seterusan na Nek Moni Mila, sang Gerson Tokboni, sang seterusan na Nek Kesia Paloko, sang seterusan na Nek Tito Bunita. Ladi kula lante melambi ito temo lante kula adiran denulangan lante ada na panda di bolong sangka nama abilan tadi rame kula moyang talante kama susanna saladan lolongan bui mata tonton takur resumanga alangan puang atau tumampa nenek tarande pule puraya alangan puang di tanan talu to pasar modamai to pasalo kolokuan tabe erogo te pale sunnah ini ada di yang te tarampaka yang te lubakba bisa disangka seman anjana pelangan di pa apa ele itu turuan pa apa ele lantai tondok unisungu pa ape kutanan lantai pelikuan lembah pada ngatu walau dainan tumbuh tumuku turuan to parenge itung kasangana dalam bahasi baru warana uno ko masalah unisung makam puno sane anggana temai turuan nambe anggana temai turuan mido siman anggana temai tosito tokon patokon alembang sitarana kabose pebose nalopi digin te pemanarang untung tinggi buntu topande ula palai pai tanete tadi pogalang rapa anak tondo tadi pokom bakalu anak tepang leon angga digin te pemangka dipilih langsa atau pura di tondo uwo mata saka lembangan di tondo ko ulobean di tedaenan tema aparenta tong kasanganda randu kudamai kabupaten yang pada susul bintu usang ayo kalabak na baru baranakna lain dia nak lilikna lembang tandung penanian latiumba na jomai ba na lembang tai eko bitang lagu bekata be tai eko bitang lagu besiman ete mata kalambanan angga to di dulu teken to di dulu tang abadi sangala Bapak Pastor Dewan Stasi Tambunan Dewan Stasi Tumbang Datu Dewan Stasi Negona Uni sungi kula asumulena ide tono sungi katolo wa pasarongana almarhum Yosef Ramban pangkona lai buta uni sungi tebe esungan pa kalanduan angga temai dia mai ba bana lembang dia mai syarat sadang kurang pangnaten tujuan itu maka lima alam mai teleponan tondo lilik natal lampalimbo bahkan sang buku kada lampatasi bahkan sang pati kan ada bicara tasi tamu malik jong sang kapurang pangan tasi rompa kaborok jong sang pelambaran bolu karang pun tamas sorna sang kakek dinan tangge mairi situ lang kabating lantai ada na katongkonan ditimang mak talok tangapoka langan dirande mak umburan tang tisen
Cara itu di Lombok. Tapi kita batu tu ni de tangke suruh na keluarga pa dolo yang mana kita tutun mereka tahu ikan lako to parenge siapa mereka tahu ikan lako bapak pastor dewan stasi siapa mereka tahu ikan lako to ma aparenta mindera terona nene nata damai dikira nabam papa nata terona nene nata damai dikira nabam papa nata apa to kumuha kamu duka masol na sanga pantarana na komite me tongkonan pangluluan na komite me esungan pak kalanduan pantarana na komite tongkonan pangluluan na komite me parapuan makamban nenek ditumpu matai rami di kala apa tando para yami kebenda ni temi ada nenek sangka atau rolota susi te aloto te molan te kula adiran de lolanga anggana te me tono ko itang kena lamba atau misumi kuno rapak nada idai to di pogalang rapak na tondo to di pogomba kalua na te me pangaleon angga te me to sitara nakaluku masero pindan sangka mabasebana Rara makampan manda nataranak te barung-barung datu lagi umbak na lamai te lilik na tamlung tenanian ladulok na damai padang diulun na saluka dua
latiumbana wasai kakana padang rima kalela dolokna wasai kangana padang risangala ladio namai randan dalani tondok kalela nuran mintu ukomi masol nasang anggemi angga mairi tulipo lante katongkonan tasikilante kamaritinan angga diumba lamai lilikna lempongan tondoko dolok lopi ulawan lamai peliguan lembang tukubo kabruka masola nasa digente pantarana kenapan de paliu panglolon na tak dong kaisanan tu menarang komendasi pokana lembang unda rumah pasilana koli-koli kumomba itu mini kombong to mini papore tampa ulawan pangilena mirara elo-elo rami milangan matu indu brekeban okarulunga susito na nenek mi tenturan todolomi langan di pak paidai tontong di pak kutanai kumungo sampah bating kira tondok pango tonon mario kiki sampah kita paraya kilolon ki tamarendeng nada koke sundulin dia katongkonan toku kamarin tinanta tala sulit obang ubanuan talo mo kompel libuan lembangka naturu ki pasake na puang to tumampatan na saladang kira pagrapag nato kapenom banta tatontong pada masa kiri mairi marudin lima soran sang uno laite katuan tama kalima na lante tangga-tangga katongkonan lante ma alloto temo lagi ko nintu na tangke tangan dilambina anggatang di karatuin na tapalangan di kalandona buntu tapalidan may daw maalang na kanete na iri agi barat tama pangalak tama na siwara to magkoli-koli lang kolilian nuran anda pupu muratin ki de pian loro kolatan padang roko mariling nalitang manda tanak na bintin sambo batuna sulisan kutuban nesang boki amboran tontong undang karan kada bisa nadia tengko si turu tapabai kada turu lagu kuat abe tatanan rampak apa yang tadi ngaduan tatapalidan pasuling sayo kata ku kambio sabtong pisang arara tak ku katiri tiulawan pipa gantian anta si tarukin alatan pataruk katongko nanta ya motu rombongan na bapak kepala lembang tumbang datu rombongan na bapak kepala lembang tumbang datu dong tumbang datu tuh uran potong kon maidun men patomali tutuk kabar olah kon nenek liot lator marinting kilangan dalang alek de si taruh latang na berosang puluhan masalah kodong pulau si taruh na rombongan na nenek atur si nenek atur tongkonan guna rampo men patomali tutul lako ne aska tor marinting kilangan alang letter B si taruh lantang na si nenek na aska si umpuna rombongan na siapong tasik itongkonan pak pulungan leatong rinding daun ninduk sapan kuah-kuah lilik na sang leatungan rampo men padumali tutun lako nenek Johan lator marinting kita melantang nomor 35 si taruh na rombongan na ne ori inde mangape rampo men patu lako nenek na iya nanta toro marinting kita melantang nomor 5 salah 10 bisa rombongan nenek toko si nenek toko damai randan batu rampo empat malik tutul laku nenek liot lator marinting kita melantang nomor 10 salah 20 rombongan nenek Gio gantiri rampo pamandak riana ramakampan pabintin tanak sarerina buku tang sipe dan tutu matang kian suruh toro marinting kita melantang nomor 10 salah 05 rombongan nenek masola si nenek masola randan batu rampo mempatu lako nenek na iya nanta toro marinting kita melantang nomor 5 salah 10 bisa rombongan na agi domai paniki rampo mempatu lako nenek na Lion toro marinting kita melantang nomor 10 salah 20 rombongan na papa Alparo siapa papa na Alparo yang may labo rampo mempatu lako papa na Bumbungan toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah 30 nanan rombongan na Pong Stepi Makassar mempatu lako papa na Bumbungan toro marinting kita melantang nomor 20 bisa saya kota 30 nanan rombongan na ne Aril Tambunan Tanete mempatu lako nenek na Aska toro marinting kita melantang patang pulon talu rombongan na papa Asea buntu dengan rampo mempatu lako papa na Nopa toro marinting kita melantang 30 pitu patang pulon talu rombongan na ne Rizka Tanete rampo mempatu lako nek Lion toro marinting kita melantang nomor 10 salah 20 rombongan na tindak jomay sangata rampo mempatu lako Pak Nopa toro marinting kita melantang 30 itu salah 42
rombongan na Bapak Nonsi Londi mempatu lako Pak Nopa toro marinti kita malantang 37 patang 42 rombongan nenek Pipin Londi mempatu lako Pak Nopa toro marinti kita malantang 37 selako patang 42 rombongan na Mak Heri Samarinda rampo mempatu lako Mak Anggi toro marinti kita malantang nomor 20 bisa saya lako 36 rombongan na Mama Keli domi Samarinda mempatu lako Mak Anggi toro marinti kita malantang 20 bisa 30 nanan rombongan na Mak Nanti domi Wandula mempatu lako Aldo toro marinti kita malantang 20 bisa 30 nanan rombongan na Andre Karwaya balik mempatu lako Mak Anggi toro marinti kita malantang 20 bisa saya lako 30 nanan rombongan na Justin Karwaya balik mempatu lako Mak Anggi toro marinti kita malantang 20 bisa saya lako 30 nanan rombongan na Mama Mak Eron jo bisa ngata mempatu lako iyo tabe omon tu na patu jong te pakoda kota sempa si tolongan ni rombongan na Mak Putri jo bisa ngata mempatu lako Mak Anggi toro marinti kita malantang 20 bisa saya lako 30 nanan rombongan na Nek Moni ido memila mempatu lako Pongsesil Solo Adina toro marinti kita malantang 40 na apa saya lako 50 bisa rombongan na Nek Ika balik mempatu lako Pongnorpa toro marinti kita malantang 30 pitu salah kopatang 42 rombongan na Nek Gerson tok bungin mempatu lako Nek Leon toro marinti kita malantang 20 na lantang nomor 20 salah ko 20 nanan rombongan na Nek Kesia ujung palopa mempatu lako Nek Leon toro marinti kita malantang 10 na salah ko 20 rombongan na Nek Pito Buntao mempatu lako Nek Leon toro marinti kita malantang 10 na salah ko 20 rombongan na alumni Sekolah Dasar Negeri 3 Tumbang Datu rampu mempatu lako Bapak Robert toro marinti kita malantang 20 bisa salah ko 30 nanan rombongan na Nek Sara Surakan mempatu lako Nek Leon toro marinti kita malantang 10 na salah ko 20 rombongan na Nek Pidel Buntualang mempatu lako Nenek Leon toro marinti kita malantang 10 na salah ko 20 rombongan na Pak Yanse Jomi Sorong mempatu lako Bapak na Bumbungan toro marinti kita malantang 20 bisa salah ko 30 nanan rombongan na Bapak Kardo Bau rampo mempatu lako Bapak Nata toro marinti kita malantang 20 bisa salah ko 30 nanan si taruna rombongan na Nenek Nata dan melili kira rampo mak rendenan tenong tutumak kumpa kaleke la tutung kaboro lako Bapak Nananta toro marinti kita malantang nomor 20 bisa saya lako 30 nanan rombongan na Indok Lino lili kira mempatu lako Bapak Nata rombongan na Pongselti Tetiuri mempatu lako Bapak Nanata rombongan na Nek William Batu Bapak Cici Joma Jaya Pura mempatu lako Bapak Nanata rombongan na Nek Barto Tetiuri mempatu lako Bapak Nanata rombongan na Mama Wilfrid Jomi Sorong mempatu lako Bapak Nanata rombongan na Mama Sanchez Jomi Wasior mempatu lako Bapak Nanata rombongan na Mama Dikta Jomi Samarinda mempatu lako Bapak Nanata rombongan na Mama Sion Jomi Samarinda mempatu lako Bapak Nanata mintu nato latoro marentinasan kita malantang nomor 20 bisa saya lako 30 nanan si taruna rombongan na Pak Ito Jomi Sorong mempatu lako Robert rombongan na siapa Pak Gerald Jomi Sorong mempatu lako Pak Robert rombongan na Bapak Matius Mende Jomi Sorong mempatu lako Bapak Robert rombongan na Bapak Aurel Jomi Sorong mempatu lako Bapak Robert rombongan na Mama Rapa Jomi Sorong mempatu lako Bapak Robert rombongan na Tang Kiasa Jomi Sorong mempatu lako Bapak Robert rombongan na Bapak Eras Jomi Sorong mempatu lako Bapak Robert rombongan na Mama Adi Jomi Sorong mempatu lako Bapak Robert rombongan na Mama Tato Jomi Sorong mempatu lako Bapak Robert mintu nato latoro marentinasan kita malantang nomor 20 bisa salah kota 30 nanan simpuna rombongan na Kinda Jomi Sangata mempatu lako Bapak Nopa toro marenti kita malantang 30 pitu salah kota 30 Ladiku apa yang untuk sangarata pengertian kita soal nasar na
ikan ni diambil tapaka borok masukkan takamadi siadene anggi tungkasanganna almarhum Yosef Rampan Pak Agan Janan kumai de almarhum Yosef Rampan tonna polino palinona tonna poten paten Pak Kaliana tonna salungi pate tondo tonna londa-londa pate edaenan manarangnya siane Rampan pandai siane nekna anggi na sorongan talenta puang totumang patah manarang unggor ikirini te mai panggaraganna pande Pak Kombona te mai to manarang te mai panito ma paran tu kumuan talamna pamotondo kene ni te mai la digori kene ni te mai la isurat apala umar ya batina na patoroan di balok na sorongan siosona inde mama sena puang atau tumampata lako batang di kalena digente to manarang mak gorito pande mas surat banda sirana sola panda numbalayan nalang tema allo to temo tongkon batu rupana tiumba pantarisan malabina atau tiumba adiomai padang di alang-alang dulu lo pilulawan padang tuo balok tondo nalepo pindan dainan natariki mata karunian na nenek mangan na sangka tondo tondo sikap di panta na kalolo tondo ko tobe di beluara dainan tondo ko tebang kudu tua diumba padang di alang-alang dulu ko padang tuo balok siang baralamba rabuku diumba lamai lilina padang di barana lili padang di tikala tondo nalepo pindah nenek mangan nasangka tondo pangalentenan panikuan pungo buauran nanai bindan paloloan tunanda pen balabaran pungo padondan lamba siang baralamba pantaranakna padang ri Papua Pak dindina padang ri Palopo pantarana padang ri Kalimantan maka lima alam mai lilik na lebongan tondo padang tua balok dainan tumpo tumuku lili tiumba alam mai lilik na talung penanian dollo alam mai lilik na padang di pasar gayang dainan tibang kolola to pada tindo ton natunan nang to bisa pangimpi ton napa korong londong si nenek pung kadua ala ko ba bana lembang ton na tambah saungan si nenek lamangga ala ko pentutuan lipu sanda kadua malute disabu mabangko di jente di kinalai pung kadua masuri dari lamangga ala darah putu
tulang padang sakena pungta lombatanete woi ombok ribuntu woi tang sore-sore lako watang di kalita nenek lako tondon to watang ta tu di pamatua tanah ka di pamatua itu ko ulen duit itu mak rapulan mai tetang tang katongkonan maka lima naulang kada bisa alam mai telepongan na tondok dari kuala jebokan ni Dito pasumbungan puno ko paumpuran pa ulalian yo may tomarapo kena to makaponan nao ilaro ko ma ameresalu dio ma pasarandanan roko ma sosorarenge roko ma bong so bisara umpo parandangan buang isu buang pela abak kasalanta si solo buang pela masalo to me patuduralan to me patete mata kalambaran ladiong la mempala apa to mani ladiong mga kukumba amangori tanda tinaran dio na katang palambiran dio na katang maupuran kemudian di mari sorong sepo tang ponoiran kita lempan di kaliling dan di mari bainan dua di pamatua tanaka tang monisan tangan nampak tang pemeranga panglisona balara nampak napa dari bolong dan di mari membulean tang palambi nalambi miki madiong bateng na dete miki meros sorosoina sanganina to umbo kikitiro duka la kotung kaki pata pai mata kita duka masorana sanga pantaran na pande paliu panglolon na tadung kaisanan to manaran ki unda sipokan na lembang unda rumah pasilana koli-koli maka lima to umbo kapur ka masorana sanga pantaran na komitong kona layu panglolon na komit esuman pa kalan dua to malong bateng ni batu bateng ni to mabomba malongan karangan pasir wami laung kalau enatang salah kalau lombori enatang salah bori jalan na to dinanang ko miulelean to di palung punang kara jo minene di ponene to dolo mi potodolo mi tontong susito na nenek mi tenturan to dolo mi langan mahusa ulu reke mak lulung pura-pura maka lima to kumuaden dibuka kara nenek jo minene tapo nenek to dolo tapo to dolo bela nantang sikiro lindo piki te nenek tapo nenek todolo tapo todolo tu kombongi temai ada natanan talang temai sangka narandu kubulo ala anggan temai tangkaran nenek tain dekan kumua bisara nenek todolo tato kumua salebu duka-duka dau tangan langit igaun duka-duka do masonggana lan batara tua tangama alalam mate tangama alam banun katuan sungai ketika bongi tang ponoloni ke kumararak di tang lempan di batara iya rakate kita mentau mata bati to maliki osoran to leaga apalagi kuah buang to mampata latapa bongi sandaran dana latapa golak di sanda beringna na tontong lambura ke usang pindan pipiki kita sanggori-gori sisola nenek mangana sangka todolo panglenten palikuan di kuada ada anak di posangka sangka sampah waking kuratondo pangotonan marioku usampa kita paraya kudoloan kita marene dalangan bulan pada langan parenta kente kematan nalo pada langan tua talangan usia pak di dona bulan ungkalo tangan alami tontong masak ke mairi si ulang si kadete kumada koke da koke sunduni katongkonan talakote tota tongkon di maaloto temo tala sulit to bangun banuan talu mokon tel di pol lembang tati baliki laku to bangun banuan ta tae singana tae lainna lagi bainan laku batang di kale bisa nadina ligo salama laku kale bisa nasang anda puang meratotong patudulalan komi patete mata kalambanan komi rampo tang titodo tang tilende nda masih yang anda dobongi iya kata si tamu lalu pak tamuan tabuda si rompak kabor lalu tananam pasak tatontong si benlindo mabalele si terapian betamambi si turu mi paletolan tiang loto tepo kumua dolo lagi sabura sangarara taki lagi kambio santun pak gantiananta kumo si pembulewan ni mani sangarara si tengkan ni mani pak gantiananta anak kampui mani kibadolo nenek indo ambe emo kipodi sangarina diko kamu malong bateng masinggung karangan pak inawabi laung kalau enatang salah kalau laung bori anatang salah bori dan siapa nak katong konanta sumpulolokna upuk pendaunana
lengan tanggal pendelakan endek tanggal pesalisia rombongan keluarga besar Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja coba lamai dilikna Tanah Toraja rampo mempatumani tutung kaboro olako Ibu Damaris Tandiayu Batu Mama Sakti Dator Marintik Ilangan Marasan Sulengkar Tadau Alang Letter A Sitaru Latang nomor 20 bisa saya lakukan lumpulonan Sitaruna rombongan keluarga besar Bimas Katolik dan guru agama Katolik se Kabupaten Tanah Toraja menpatumani tutun lako Ibu Damaris Tandiayu Batu Mama Nasakti Torbarintik Ilangan Alang Letter A Sitaru Latang nomor 20 bisa saya lakukan lumpulonan Sitaruna rombongan Nenek Bayu sia Nenek Bayu Yomai Alang-alang rombongan Bapak Kering Yomai Alang-alang rombongan Nenek Edi Yomai Alang-alang rombongan Bapak Charles Yomai Alang-alang rombongan Indra Yomai Alang-alang rombongan Rina Yomai Alang-alang rombongan Nenek Astri Yomai Alang-alang rombongan Yuris Yomai Alang-alang rombongan Nenek Rima Yomai Alang-alang Mintu nato lator mempatuna sang lako bapakna Nova Mintu nato mempatuna sang lako bapakna Nova lator marinting Ilangan Alang Letter K Sitaru Lantang Talung Pulon Pitu Salako Patang Pulon 2 itu lepa Mintu nato mempatuna sang lako bapakna Nova Toro marinting Ilangan Alang Letter K Sitaru Lantang Talung Pulon Pitu Salako Patang Pulon 2 siumpuna rombongan Mama Jesen Jomai Sangata rombongan Pungasri Jomai Bontang rombongan asal Sola Serni Jomai Sangata Mintun atau mempatuna salah ko Bapak Nova Torbarin Tikilangan Alang Leterka Lantang Tanung Pulong Pitu salah ko Patang Pulong 2 Sitaruna rombongan Nenek Aron Barana rombongan patulah po siapa Pong Ketrin rombongan Nenek Panuli demi Barana rombongan patulah po siapa Pong Ketrin rombongan Pong Angel Barana rombongan patulah po siapa Pong Ketrin rombongan Pong Jin Barana rombongan patulah po siapa Pong Ketrin rombongan Pong Pida Barana rampo mempatu laku siapa Pak anak Catherine rombongan Pong Obi Barana rampo mempatu laku siapa Pak anak Catherine rombongan siapa Pedi Barana mempatu laku siapa Pak anak Catherine rombongan Pong Edi Dewi Barana mempatu laku siapa Pong Catherine rombongan Pong Edi Barana rampo mempatu lako Mintu nato lator marinting Kilangan Alang Letter L Sitaru Lantang nomor 20 bisa saya lakukan 50 Mintu nato mempatu lako siapa Pak nak Catherine Toro marinting Kilangan Alang Letter L Sitaru Lantang nomor 20 bisa saya lakukan 50 Sitaruna rombongan Pong Edi damai Barana rampo mempatu lako si Bapak Nanorpa Torbaretik Kilangan Alang Leterka Lantang Talung Pulau Pitu Salako Patang Pulau 2 Sitaruna rombongan Bapak Cila Pasar Lama Tumanete rampo mempatu lako Bapak Cecil Soladina
Romarinti kita melantang 40 nak pasal 50 bisa. Sitaruna rombongan na keluarga Bati ne Balau, keluarga Bati ne Malau Maleno. Rampung pamanda Ariana Ramakamban umpabintin tanah sarili na bukutang sipiret tutup matang suruh. Romarinti kita melantang nomor 92 selako 95. Rombongan nama selfie. Siapa mak selfie jomi sangata rampung empatu lakoma anggi. Rombongan nama Bapak Sarni. Jomi sangata rampung empatu lakoma anggi. Rombongan nama siapa Adista. Ma Adista jomi sangata empatu lakoma anggi. Rombongan nama Ma Ansi jomi palopo empatu lakoma anggi. Mintu na tolo Romarinti kita melantang talung 20 bisa saya lako. Mintu na tolo Romarinti kehilangan alang letter N. Sitaru lantang nomor 20 bisa saya lako talung 10 nanan. Sitaru na rombongan na Papa Agus Jome Samarinda rampung 4 lako maanggi. Rombongan na Papa Endi Jome Samarinda 4 lako maanggi. Rombongan na Mak Samri Jome Samarinda 4 lako maanggi. Rombongan nama Asti Jome Samarinda mempatu lako maanggi. Rombongan Mak Jimmy siapa makna Jimmy Jome Samarinda mempatu lako maanggi. Mintu na to Romarinti kehilangan alang letter M. Sitaru lantang nomor 20 bisa saya lako 30 nana. Sitaru na Sitarona rombongan na Papa Cici Papua Jayapura mempatu lako Papa Nanata. Romarinti kita melantang nomor 20 bisa saya lako 30 nan. Rombongan na Papa Dian Jome Sangata mempatu lako maanggi. Romarinti kita melantang nomor 20 bisa saya lako 30 nan. Rombongan na Nenek Senti Tambunan na rampung pamanda Ariana Ramakamban. Bintin tanah sarina bukutang sipiren tutup matang suruh. Romarinti kita melantang nomor 10 selako 15. Rombongan na Ne Ayu Pasa Asu rampung empatu lako Pongselo. Romarinti kita melantang 35. Rombongan na Ibu Parida Samarinda mempatu lako maanggi. Romarinti kehilangan alang letter N lantang nomor 20 bisa saya lako 30 nana. Rombongan nama Mak Rian Jome Samarinda mempatu lako maanggi. Romarinti kita melantang nomor 20 bisa saya lako 30 nanan. Rombongan nama Nusri Samarinda mempatu lako maanggi. Romarinti kita melantang 20 bisa saya lako 30 nanan. Rombongan na Pong Kelvin Sarira Tumbang Datu mempatu lako Pong Aron. Romarinti kita melantang nomor 10 dan selako 20. Rombongan Nali Linda Mebarana mempatu lako Pong Katrin. Romarinti kita melantang 20 bisa selako 30 nana. Rombongan na Nek Rian Lengkua rampung mempatu lako Bati Nek Saka. Romarinti kita melantang 40 talu selako 50 talu. Bela nama bagi tutu Jome Iba Bana Lembang. Maka bagi putu Jome Iba Bana Lembang Mariang Kijodolo Jome Pentutun di Pusanda Kalua. Nalin di manik sangar ata nasalah nasaburan dari puduku. Dia di manik salah bahasa. Tabe tarampun di meja protokol tatolen bahasa yang dari langan sabiroget. Tu tamin ria.
pinindi ako ngayon. Kantina na televisi. Pinindi ako eh. Reno. Kita po'y amang kami. Mandi kemarin. Tukin pala. Ayun pa. Wah. Apa nih? Gimana nih, Bay? Jone pite. Jone lele. Jone surai. Apa ruke? Apa le mangai?